Ассаламу алейкум достор. Бардыңар билгендей эле Суперлиганын баштапкы этабы жыйынтыкталды. Жадыбалда абал деле көп өзгөрүү болгон жок мен күткөндөн. Өзүңөр көрүп тургандай Мурас 1-орунда 6 упай айырмачылыгы менен аркасынан Стилекс командасы жайгашты. Фарватер Дордой экөөнүн упайы бирдей 45тен, бирок гол айырмачылыгы менен Фарватер 3-орунда эледи. Ал эми бомбардирлер жадыбалында абал өзгөрдү. 1-орунга Дилшат Кадыров чыкты. 32 гол менен. Максат Алимов 2-орунда. Азамат Сарбеков 3-чү 27 гол менен. Максат Алимов 30 гол менен. Ушунда Дордой командасынын жабуучусу Данияр Талайбеков 4-орунга жайгашты. Бүгүнкү чыгарылышта Дилшат Кадыровдун 32 голун көрүңүздөр. Жана комментарийга жазсаңар болот, кайсынысы эң мыкты болду деп ойлойсуздар. Достор, лайк басканды унутпагыла. Канчалык лайк көбүрөөк болсо, YouTube рекомендацияда алдыңкы орунга чыгарат жана көбүрөөк киши көрөт. Көбүрөөк киши көрсө, көбүрөөк кызыгуу пайда болот. Ошентип футзалдын өнүгүшүнө сиз салым кошо аласыз. Алмашууда калтырды дагы. Эми дарбазачылык кызматы. Мына көрдүңүздөрбү, ошол замат гол жаратты. Фарватердин оюнчулары көз ачып жумганча эки тараптан тең өтө сакыр талап кылышат. Дагы бир гол. Ой керемет. Эсеп 3-3 айланды. Бул гол. Эсеп 1-1. Эмес, демек, Дилшат Кадыров экен. Жана Жолдашбай Салимбаев, Дилшат Кадыров жана соккузду гол. Дилшат Кадыров ошентип эсепти теңеди. Жана азыр болсо гол! Кандай керемет көрүнүш орун алды. Футзалында улуттук курама команда дагы бир гол! Жана Дилшат Кадыров хет-трик жасады. Этого для Фарватера мало. Передача, рикошет и гол! Гол! Забивает Дилшат Кадыров. Забивает еще один мяч в ворота Зари. Сокку жолдонуу бар, бирок националдык кызматтар өткөн жоктагы эсеп 1-1. Канча дагы мына көпкө күттүрбөй Дилшат Кадыров тайм-ауттан кийин. И можно бить! Красиво, красиво! Красиво Фарватер забивает. 5-2. Ну и бить! Гол! Есть! Дилшат Кадыров делает счет 6-4. 36 секунд, дорогие друзья, до конца матча. Он постоянно делает передачу. Ну, сейчас, конечно, спокойно, буднично, как на работе. Эсеп 0-1. Фарватер командасы алдыдан Дилшат Кадыров. Açık darbaza, sokku, gol. Дилшат Кадыров. Бул оюнда армансыз гол жазылды. Прихрамывая, все-таки придется ему оказать помощь. А Дордой забивает гол. Фарватер забивает гол. Фарватер, конечно же. Салимбаев. А левая передача. И там еще один мяч залетает в ворота. Но Фарватер, конечно, за словом в кармане полезет. Ошибка! И сквадра Азура рвется вперед, гол! Да! Забивает Фарватер, открывает счет в матче. Дилшат Кадыров 1-0. Удар! Низом, гол! Гол! 3-1. Дилшат Кадыров оказался в нужном месте в нужное время. Жаш oyuncular geleceğe komandalı жүрүш жыйынтыгында эсеп 1-0. Дилшат Кадыров оңгораттан кереметти түрдө ачылды дагы аны абал басмады. Эсепте 1-0 Фарватер сезондо алар чемпиондук намды сактап калган Дилшат Кадыров жана эсеп 2-0. Добой жасады. Кандай коозуна топтун ишенди минуттар пландан шашпай
Очалдыбаев. Кадыров. Жаңа гол. Тұр. Мындай голдың топта боқтаушылар өздері дағы құрамына шығарып жатқан. Азырдан Кадыровқа жаңа соққы гол. Есеп 4-1. Дилшат Кадыров. Эмне деген керемет беттешлик өткөрүлдү. Бүгүн Дилшат Кадыровдун Абылгаев Кадыровка жаңа гол. Есеп 4-1. Дилшат Кадыров. Допустим, 5-ші талан ойыншы Залиев. Монолиев елдектің пасы. Жаңа гол. Дилшат Кадыров. Бут менен болбосо баш менен гол болду деп өзү ишенимди дагы боло алганын байкадыңыздар. Передача. Абдулдаев направо. Неплохо. Гол! Гол! Забивает Фарватер. 1-0. Красиво. Дилшат Кадыров все сделал грамотно. Заев. Номер 12. Садат Табар. Бишен. Гол! Гол! Забивает Фарватер. Не с первого раза, так, со второго. Еще один мяч. Какие красавцы голы сегодня залетают в ворота ТТ, а? Не в каждом матче такого увидишь. Забиваев, Забиваев, удар гол. Ну вот, называю я Ильясом, так он забивает 5-й мяч в ворота соперникам. Забивает Салимбаев. Вот, хорошо, хорошо. Сейчас вывели Дилшата Кадырова, который забил уже в пустой угол ворот. Сейчас пару мячей забьют. Скорее пропустит. Дилшат Кадыров вновь оказался один на дальней штанге. 7-1. 7-1. Перехват. Перехват. Гол. Конечно, это будет гол. Дилшат Кадыров делает счет 9-1. Абдукадыров. О, какая красота! И гол! Гол! Чотбаев красиво там, черпачком.